letsatsi le leng le tjhesang, Zara o tla bona sefate sa apole. Le hoja a ena le molala o molelele, Zara a keke a ba motelele ka ho lekaneng ho fihla ho diapole. O tla ikotlolla le ho ikotlolla. Empa ho sa tsotelle hore o tla leka ka thata ha kae, apole e tla sala e le hole hore a e fihlelle. A utlwile bohloko, Zara o tla dula tlasa sefate. Ke moo mazwi le dinyane la tao le tla hlaha le tswa ka morao ho sefate. Le tla tseba hore ha se ka mehla e leng taba ya hore o molelele ha kae. Empa ke ka ho fumana mekgwa e bohlale ya ho fihlela sepheo sa hao. O tla bona le ho supa qobo ya majwe e haufi. Jwale Zara o tla fumana mohopolo. O tla palamanya ka hloko lejwe le leng hodima le leng, mme o tla haha ditepisi tseo a tla ema hodima tsona. Zara o tla ema hodima majwe, mme ha o tlolla molala wa hae, qetellong o tla kgona ho fihlela apole. Ha se a loma apole e monate, Zara o tla ithuta thuto. Ha se ka mehla e leng taba ya hore o molelele ha kae. Empa ke ka ho fumana mekgwa e bohlale ya ho fihlela sepheo sa hao. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com